turabaramukije abakunzi b'ibiganiro byacu hano kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Reka twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muragira igitondo ciza cyane. Turi mu gitondo cyo kuri wa kabiri kwigenekerezo rya 27 myandagaro mu mwaka wa 2024. Turagarutse mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri kino gitondo. Hari amakuru menshi azindutse havugwa, ariko ngira ngo murazi ko tubandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane bari ko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru aba akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kandi twibanda no ku yandi makuru akomeye cyane ariko aravugwa hirya no hino mu isi, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda by'umwihariko twibandaho muri kino kiganiro cyacu cya hano mu gitondo. Nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi amakuru akomeje kugenda avugwa rero nitabwa muri yombi ryamwe mu basirikare bashika kuri babiri basanzwe by'umwihariko ari abarinzi ba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse gushika none hakaba hari n'andi makuru akomeje kugenda avugwa yuko rero hari umwe mu basirikare bakomeye cyane yabyutse yamaze kuraswa, aho by'umwihariko yarari kwitegura ari kumwe n'indi batayo ya Tafok 15 zagombaga koherezwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari abantu benshi rero bakomeje kugenda bibaza ndetse babasha no kugenda batekereza yuko abo basirikare baba bashaka guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko kugeza amagingo aya ngaya amakuru akomeza kugenda dusumira agaragaza uburyo nyine bano basirikare bakomeje kugenda barazira ayandi mahera, akaba ari amahera n'ubundi ashika ku bihumbi 40 by'amayero yari yaratanzwe na Perezida wa Chad General Mahamat Idriss Deby. Aya mahera akomeje kugenda by'umwihariko rero arakora ku basirikare bakomeye cyane ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024. Aya mafaranga akomeje kugenda arateza ikibazo guhera icyo gihe nibwo uyu mutegetsi yasuye igihugu cy'u Burundi, ubwo bari kwizihiza ku nshuro ya 32 bamaze babonye ubwigenge hano mu gihugu cy'u Burundi. Niwe mushyitsi wa mbere wari urimo, ndetse akaba n'umushyitsi mukuru, ariko kandi yaje guhereza agashimwe. Ngira ngo izi nkuru twakomeje kugenda turazigera ko mu buryo burambuye cyane, ariko ko gashimwe yaje kugenda aratanga kaje guteza impaka zikomeye cyane, mu gihe abasirikare bamwe bakomeye cyane babashije kuba bokanyuruza, abashaka kugenda bagaragaza amahera makeya cyane, ariko kandi ku ruhande rwa leta y'u Burundi nabo bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko bashakaga yuko ayo mahera yojyanwe mu ibanki nkuru y'igihugu izwi nka BRB nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa, ariko kandi aya mafaranga akaba akomeje kugenda afungisha abantu batari bakeya nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hamenyekanye cyakurikiyeho kandi nyuma y'uko umusirikare wishe abantu i Goma yaramaze gufatwa, uburyo byociye bimugendekera cyangwa se uburyo byagenze. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa ngaha muri kino gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho by'umwihariko umutekano ukomeje kugenda uragererwa ku mashi, by'umwihariko aho umutekano ukomeje kugenda urazamba ku buryo bukomeye cyane, aho intambara noneho yahinduye isura ku ruhande rwa M23. Batanguye kugenda batangaza ndetse banagaragaza neza ko noneho amaherezo bagiye kurwana inkundura ata bintu bigendanye n'iby'agahenge cyangwa se ibyo kubibera, abo bavuze yuko bagiye gutanguza ibitero bikomeye cyane, mu gihe bamaze kugenda bahishura yuko n'ubundi umuhari wa FDLR n'indi mihari igiye itandukanye basanzwe bakorana na leta ya Kongo yamaze kugenda irinjirira mu bice bisanzwe bigenzurwa n'uyu mutwe, kuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi ni ibyatangajwe kandi no ku ruhande rwa M23, aho bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse bakaba bamaze kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko bagiye gutanguza ibindi bitero bikomeye cyane bishobora by'umwihariko no guhindura iyi ngwano. Ni intambara rero zimaze igihe zirabera ngaha muri kino gihugu, ariko kandi muri iki gihe bakaba bari mu gihe cy'agahenge, kuko byemejwe mu nama zagiye ziba mu bihe bigiye bitandukanye, cyane cyane zahuje intumwa za leta ya Kongo ndetse n'iz'u Rwanda i Rwanda mu gihugu cya Angola. Icyakora ku ruhande rw'uyu muhari bakavuga yuko badashobora kubahiriza ibikubiye by'umwihariko mu myanzuro iba yarafashwe, kuko nta ruhande rwabo rwari ruhagarariwe muri iyo nama. Ndabaramukije mwese abadukurikira muherereye hose hirya no hino ku isi, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro tugiye kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, babwira ngo nyamuneka abadukurikira muherereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze.
abadukurikira by'umwihariko baherereye mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabaramukije tubabwira ngo umuntu ushitse hano bwa mbere by'umwihariko ni ingenzi kuba yopyona handitse sabone kugira ngo abashe kuzajya aradukurikira 5 kuri 5. Ureno hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera pyone ahanditse pyone hari akamenyetso kameze nk'inzogera nyine ka notification ugapyoneko kugira ngo tubajye bakumenyesha niba dushyizeho ikiganiro. Ikaze rero tuyatangurire nga muri kino gihugu c'u Burundi. Abajenerali ndetse n'abakoroneli bakomakomeye bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nyuma y'uko rero bakomeje kugenda bazira amahera menshi cyane n'ubundi amahera yari yaratanzwe n'uyu generali Idriss Deby asanzwe arongoye kino gihugu ca Chad ubwo aheruka muri kino gihugu, ngira ngo izi nkuru twakomeje kugenda tuzibagezaho. Amakuru rero akomeza kugenda adusumira nuko leta yakomeje kugerageza gushakisha ano mahera by'umwihariko, ariko biza kurangira abategetsi bakomakomeye by'umwihariko abarongoye igisirikare c'u Burundi barabashije kugenda bayarigisa. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu byakomeje kugenda birateza ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa leta y'iki gihugu c'u Burundi. Rero by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ibibazo cyane cyane ibibazo bigendanye by'umwihariko n'inyuruzwa ry'amafaranga, ariko noneho leta ikaba ikomeje kugenda irafunga abasirikare benshi. Aya mafaranga bivugwa ko rero yoba yaratanzwe ari nk'agashimwe kahawe nyine bano basirikare n'abapolisi basanzwe ari bakuru banazobereye mu gucungera umutekano w'abakuru b'igihugu, cane cane nyine abafashije uyu nguyu perezida wa Chad. Bivugwa ko rero ari amayera ashika ku 40,000. Aya mahera rero leta ubwayo irayashaka, ikavuga ko rero ngo yoka bayashyirwa mu banki nkuru y'igihugu, ariko kandi aba basirikare nabo bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko bayatwara. Amakuru akomeza kugenda dusubira muri kino gitondo haravuga yuko rero gushika none abasirikare bashika kuri 2 bongeye kujya gufungwa, bamwe akaba ari bamwe rero bari basanzwe baracungira umutekano umukuru w'igihugu kuko bikomeje kugenda bigaragara. Benshi bari batanguye kugenda bavuga yuko rero bari bagize uruhare mu ihungabana ry'umutekano, ariko kandi byaje kugenda bigaragara ndetse binagaragazwa neza yuko atari byo, ahubwo bariko barazira ayo mahera, aho by'umwihariko ngo nabo bagomba gusobanura aho yoba yararengeye, mu gihe hari n'abandi bamaze iminsi bafunzwe, dore yuko iyi dosiye isa naho imaze igihe kinini. Ariko kandi aba nabo bari barimo umwe mu basirikare bakomeye cyane wagombaga kugenda anayoboye indi batayo ya Tafoke igomba kwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko nawe akaba yari afise akaboko muri aya mahera. Mu gihe rero by'umwihariko ngo bari bariko barabafata, we yashatse kuba yotoroka ariko birangira bamurashe kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose byabereye ngaha rero mu gisagara ca Bujumbura, asanzwe hari ikigo gikomeye cyane cya gisirikare, aho hari batayo nyine igiye koherezwa muri ibyo bice, ndetse amakuru akaba akomeza kugenda avuga yuko rero hahise hatangura ihagarikwa ryo kohereza abo basirikare, mu gihe hakomeje kugenda harakorwa iperereza ku bibazo bikomeye cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi. Iki gihugu c'u Burundi kirafise ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibibazo bigendanye n'ubutungane, mu gihe ujejwe ubutungane muri kino gihugu rero bivugwa yuko nawe adahari, yamaze kwigira mu gihugu c'u Burusiya. Benshi basigura yuko yoba yaragiye kwivurizayo, abandi bakavuga yuko yoba yaratawe muri yombi, nawe yagirizwa kuba hari ibyaha akomeje kugenda arakora. Ngaha mu gihugu c'u Burundi abayobozi benshi cyane bagiye batandukanye bakomeje kugenda bararangwa n'ingeso zidasanzwe, ariko bariko bararangwa n'ubusuma, ubusambo ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo mu makuru yakomeje kugenda aravugwa rero ni itembera rya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, rero by'umwihariko yari n'umuryango wiwe, aho bari bagiye mu kiyaga ca Mbirekiza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha rero yari ari kumwe n'abandi basirikare n'abandi bo mu muryango wiwe bagiye batandukanye, yaboneyeho umwanya wo kwibutsa abarundi yuko bakwiye kuzajya bishima, ndetse by'umwihariko bakajya amahera yabo baba baravunikiye, ariko kandi yaje kubibutsa yuko ari ngombwa kuba bonzigama cyangwa se bakaba babasha kuba by'umwihariko bo kwita ku miryango yabo no kwizigamira mu rwego kugira ngo batazagira ibibazo bahura nabyo. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero akomeje kugaragaza igihugu cy'u Burundi nka paradizo, nyamara gikomeje kugenda kibasigwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho by'umwihariko harimo ibibazo bigendanye n'umutekano, aho imbonerakure zikomeje kugenda zirahutaza abanyagihugu benshi cyane bigiye bitandukanye. Mu gihe kandi ibintu byifashe gutyo mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye,
abantu batanguye kugenda bajyanwa mu gufungwa bagirizwa kuba batariko baratanga amafaranga intererano zigomba kuzafasha n'ubundi mu matora ari imbere mu mwaka wa 2025 nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Imbonerakure n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu nzego zo hasi rero bariko baratangirira buri wese mu ntara zigiye zitandukanye, yaba abari mu modoka ndetse n'abandi bari mu byiciro bigiye bitandukanye, babasaba gutanga ayo mahera ku gahato nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Icakora imigambwe igiye itandukanye ndetse n'imiryango mpuzamakungu ikomeje kugenda igaragaza ko ibintu biriko birabera mu Burundi ari amahano ndetse nta n'ahandi hantu vyabaye, aho bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banashimangira yuko mu gihe batakwitonda cyangwa se ngo ayo matora abashe kuzitonderwa ashobora kuzarangwamo n'imvururu nyinshi cyane, ndetse bakaba badasiba kugenda bagaragaza neza yuko by'umwihariko hagomba kuzaba hacunzwe umutekano ku buryo bukomeye cyane, ndetse hazifashishwa n'ikoranabuhanga mu kugenzura uburyo ayo matora azoba yagenze n'ubugendanye no kuba hobarurwa amajwi. Ibi ngibi ntaco leta y'iki gihugu c'u Burundi iratangaza kuko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru akomeje kugenda kandi aravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo niho twageze, hakomeje kugenda haragaragara ibibazo by'umutekano muke cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru rero ava nka mu mujyi wa Goma ku mugwa mukuru rero w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga yuko rero umusirikare waje kurasa amasasu menshi cyane nyine ku cyumweru ku itariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 akica abantu bashika kuri 5 yafashwe kuri uyu wa mbere waheze kuko biriko biragenda bigaragara. Ubwo umusirikare kandi wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC yaramaze kwica abantu bashika kuri 5 mu nyuma yuko rero yaramaze kwiba ashakisha inzira kugira ngo rero atajya gufatwa. Uyu munsi by'umwihariko wa mbere waheze nyine ejo haheze ku igerekerezo rya 26 by'umwihariko ntibyamuhirire yuko by'umwihariko byaje kurangira atawe muri yombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aya makuru hanavuga kandi ko uyu musirikare yafashwe igihe cy'isaha 5 z'igitondo nyine cyo kuri uwo wa mbere, kandi ko yafatiwe mu gace ka Majengo ku isoko yitwa K30 ho muri komine Karisimbi nk'uko bigaragara. Abatangabuhamya bavuze ko uriya musirikare kandi wari wambaye impuzangano y'ingabo za RDC yegereye umugore rero warimo avunja amahera amwambura ayo yari afise yose, ariko mu nyuma habanza kuba rero guterana amagawa. Umugore rero mu nyuma yo kubona imbunda ahitamo rero guheba amahera yiwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abaturage babibonye baje kwegera uwo musirikare w'umujura kugira ngo bamufate, undi nawe rero yiha inzira akoresheje imbunda, ari nabwo rero yaje kurasa abantu bashika kuri 5 bose. Mu nyuma abaturage rero bakomeje kwiruka kuri uwo musirikare bamugeza ahitwa kuri Vision 2020 mu gace ka Buhene. Icyo gihe rero yari akirimo kurasa amasasu menshi kuko bikomeje kugenda bigaragara. Uwo munsi rero by'umwihariko nibwo uwo musirikare yaje, umunsi w'ejo haheze nibwo umusirikare yaje gufatwa n'abagenzi be by'umwihariko bahurujwe n'abaturage. Mu masaha make rero yaje kugenda by'umwihariko mu masaha make y'icyo gitondo, mu masaha y'isa 5 aheze by'umwihariko kuri uwo wa mbere, uwo musirikare yaje kujyanwa ku biro bya sheferi ya Bukumu. Aha kandi by'umwihariko hakaba haheruka kubera urubanza rw'abasirikare bakekwaho kwica abamotari ngaho muri icyo gice cy'Igoma. Umukozi umwe muri sosiyete sivile yo muri teritwari ya Nyiragongo yemeje ayo makuru, aho yagize ati igisambo carasaga amasasu menshi gishaka guhunga rero inzego z'umutekano zikijyanye kuri sheferi ya Bukumu nk'uko byaje kugenda bigaragara. Ndetse kandi n'umunyamabanga mukuru wa sosiyete sivile yo mu ntara ya Kivu ya ruguru Paraside Nzilamba avuga yuko muri kiriya gikorwa bamenye ko hari umuntu umwe wapfuye ndetse n'undi wakomeretse ku buryo bukabije, abandi bakaba bakomeje kugenda baritabwaho n'abaganga. Ibyo bikaba rero atari igishitsi muri uyu mujyi wa Goma kuko n'ubundi ibyo byabaye inshuro nyinshi cyane, ndetse umunsi ku munsi ntibyabura ko umunsi wokwira atamuntu n'umwe apfiriye cyangwa se arasiwe muri ibyo bice.
amakuru yavuzwe rero ku cyumweru gishize yavugaga ko abamotari bashika muri batatu bishwe n'abasirikare kandi ko ba basirikare barangije kubica abagurisha izi moto zabo. Gusa ubutabera rero bwo muri ivyo bice bukaba bwatangiye gukurikirana abakekwaho gukora ubwo bugizi bwa nabi. Kimweho rero andi makuru akaba avuga yuko abanyagihugu baturiye umujyi wa Goma biyemeje kwicungira umutekano mu nyuma yo kubona ko ingabo za leta ziri inyuma y'umutekano muke arizo zikomeje kugenda by'umwihariko zikora ayo mabi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aha kandi mu mujyi wa Goma hafatiwe bamwe mu bantu bivugwa ko baba bakekwaho kugira uruhare rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano, ubujura ndetse no gushakira by'umwihariko ndetse no gushakira abagwanyi umuhari wa M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abafatiwe aho ngaho i Goma bivugwa ko rero ko haba harimo n'Abanyarwanda. Komanda w'ingabo z'akarere ka gisirikare ka 34 ari kumwe n'aba 35 mu mujyi wa Goma ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko hofashwe abantu bashika ku 10 mu gihe yaherutse gufatwa abandi bashika ku 8 bakekwaho gushakira M23 abagwanyi bayijyamo, bakaba barafashwe rero by'umwihariko ku munsi w'ejo haheze kuko bikomeje kugenda bigaragara. Yabitangaje rero by'umwihariko kuri uyu munsi wa mbere ubwo yerekanaga itsinda ry'aba bantu bashika kuri 10 by'umwihariko batawe muri yombi mu gikorwa n'ubundi kigendanye no gusukura uyu mujyi by'umwihariko wa Goma ukomeje kugenda ugaragaramo ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Muri abo bafashwe harimo umusirikare by'umwihariko muri brigade ya 11, Abanyarwanda baba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko, abacuruza ibiyobyabwenge ndetse n'urubyiruko bafatiwe muri ibyo bice bigiye bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Goma aho muri teritwari ya Nyiragongo, ndetse hakaba harimo n'abazarindo bashika kuri 2 bafatanywe intwaro bivuga ko rero ari izo bakoreshaga biba. Kubwe rero avuga ko abantu bakomoka ku bwanzi kandi ko by'umwihariko bari batanguye gushakira uyu mwari wa M23 abagwanyi rwihishwa, mu gihe kandi uyu musirikare wo muri brigade ya 11 we akurikiranyweho gukwirakwiza amasasu mu baturage mu gihe cy'intambara. Ni mu gihe abazarendo bo bakomeza kugenda barashinzwa kuba bakomeza guteza umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu, cyane cyane muri uyu mujyi wa Goma aho bibisha intwaro ndetse bakanica bagasahura nk'uko bigaragara. Uyu mukomando w'ingabo za RDC zo muri brigade ya 34 ari kumwe muri brigade ya 35 by'umwihariko yanemeje ko muri teritwari ya Nyiragongo ariho amabandi yose arajya gukorera by'umwihariko ibikorwa biteye ubwoba ndetse binateye isoni, ari naho by'umwihariko kandi bategurira ubujura ndetse n'ibindi bikorwa bigayitse. Ndetse kandi urubyiruko rwo muri ibyo bice by'umwihariko byo muri teritwari ya Nyiragongo ahanini cyane mu bice bya Majengo, Kasika ndetse na Katoyi rwemeje ko ariho rero bambuye imbunda umupolisi igihe yari kuri bariyeri yo mu muhanda, hakaba hahenze ibyumweru bishika kuri 2 nyine uwo mupolisi bamwambuye imbunda. Aha mu mujyi wa Goma rero ni igihe kinini hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano muke cyane, ariko kandi bikaba bikomeza kugenda byiyongera mu gihe abanyagihugu badatinya kugenda bagaragaza neza yuko abasirikare b'icyo gihugu atakintu na kimwe bamaze, mu gihe bakomeza kugenda barahura n'ibibazo by'umutekano muke cyane. Nyamara iki gice ari kimwe mu gice kibarizwamo inzego z'umutekano nyinshi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kandi ibikomeje kugenda bigaragara muri kino gihugu bikomeje kugenda bituma abantu batari bakeya bakomeza kugenda by'umwihariko bagirizwa mu bari kugenda bagerageza by'umwihariko kurwanya umuhari wa M23. Hari abasirikare benshi by'umwihariko baherereye muri bino bice rero kuko amakuru akomeza kugenda bigaragara. Hari abakomeje kugenda bagaragaza neza yuko nubwo hari abasirikare benshi barungitswe muri uyu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bahangana n'umutwe wa M23, atakintu na kimwe bamaze atari icyo bari gukora mu gihe abahanza rero bariko barahungabanya umutekano barebera. Nyuma y'aho M23 ifatiye uduce twa Gisuma, Rukopfu, Gisuma ndetse na Kaniro ndetse n'umusozi muremure wa Buguri byasize igitutu ku gace ka Masisi ndetse na centre ya Nyabyondo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Amakuru akomeza kugenda atugeraho by'umwihariko ava muri ivyo bice avuga yuko rero by'umwihariko ingwano hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje ibigwanisho irimo Wazalendo yakomereje muri Buguri, Gisuma, Rukopfu ndetse na Kaniro muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, uduce twari dusanzwe turagenzurwa na FDLR ifatanyije n'Abawazalendo. Mu masaha y'igicamunsi cyo ku munsi w'ejo rero urugamba rwari rwahindanye by'umwihariko mu gace ka Muheto birometero bishika kuri 16 uvuye mu mujyi wa Masisi, ahumvikanaga urusaku rw'imbunda ziremereye cyane hagati y'impande zihanganye, ibyadeje akaduruvayo mu baturage bo muri ibyo bice. Umwe rero mu bayobozi b'inzego z'ibanze yatangaje ko byari bigoye kumenya uruhande ruri kugenzura umujyi mutoya wa Muheto ndetse na cyane ko ibisasu by'imbunda ziremereye cyane byaturukaga ku mpande zombi. Icyakora hari n'amakuru yemeza neza yuko iki gice nacyo rero cyiyongereye ku bindi bice 23 ikomeje kugenda iragenzura, mu gihe kandi hari makuru akomeza kugenda avuga ko rwabuze gica hagati y'impande zombi, by'umwihariko nyuma y'uko zatanguye kugenda ziratana mu mitwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri Igwaro kandi yaje kurangira uyu muhari wa M23 utsinze abagwanyi ba FDLR n'Abazalendo ndetse na FARDC wigarurira uduce tugiye dutandukanye muri ivyo bice. Ubusesenguzi ku by'umutekano utakunze yuko amazina yiwe atangazwa yavuze ko umutwe wa M23 ufite amahirwe menshi yo kwegera ahitwa Masisi centre ndetse ukanaba wanayifata utarwanye, ndetse ugakomeza no muri Nyabibwe cyane ko wafashe agace k'ingenzi k'umusozi wa Buguri, akaba ari naho rero zingiro ry'ubugenzuzi bwa biriya bice byose twamaze kugenda turavuga haruguru. Kuko rero bikomeje kugenda bigaragara ku ruhande rw'abasirikare bakomeye cyane basanzwe baranavugira igisirikare ca FARDC, bakomeza kugenda bavuga yuko ivyo byose ari bihuha ndetse atari nabyo, ndetse bakomeza kugenda bavuga yuko nabo ubwabo bakomeje kugenda bigwanaho mu gihe umuhari wa M23 ukomeje kugenda urabatera cyangwa se ukomeje kugenda urabotsa igitutu. Ku ruhande rwa M23 ntago iry'umurwa mu kuvuga yuko yiteguye gukomeza kurwana inkundura ndetse no gukomeza kurengera abanyagihugu cane cane abasivile bariko baragabwaho ibitero ndetse baranazira ubusa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Intambara ikomeje kugenda iravuza ubuha rero mu gihe impande zombi by'umwihariko zasabwaga gukomeza kubahiriza agahenge. Icakora nubwo M23 ikomeje kugenda irashinja FARDC kuba itanguye kuyirasa ikoresheje indege z'intambara zirimo akajugujugu ku ruhande rwa FARDC, ibyo byose babihakanye bivuye inyuma bavuga yuko ibyo ngibyo ari ibihuha ndetse ari ugushaka by'umwihariko kuzana amanyanga mu rwego rwo kugira ngo uyu muhari udakomeza kubahiriza agahenge nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Intambara zikomeje kugenda ziravuza ubuhuha hirya no hino ku isi mu gihe perezida w'igihugu ca Ukraine Vladimir Zelensky yamaze gutangariza kuri radiyo y'igihugu ndetse na televiziyo by'igihugu yuko noneho bagiye gutegura ibitero bikomeye cyane bizagwa i Moscow neza mu gihugu c'Uburusiya, nyuma y'ibitero bikomeye cyane ku munsi w'ejo byibasiriye icyo gihugu ca Ukraine bikaza no kugera mu mugwa mukuru Kiev. Ndabashimiye mwese kuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro bategura ndetse kanabagezaho, twongera gusubira mu masaha ari imbere.